menjanje lopte Prosinečki i Kasani. Lopta za Crvenu zvezdu. Коментаторското место задолжено за југословенската телевизија се раздружија вечер на гледачите на телевизија Белград и на телевизија Хрватска. Naprijed nema nikog slobodnog, ipak traži Prosinečki. Iako je Olimpik bio nadmoćniji, uspešno branila i odbranila, da bi konačno, posle velike drame, zahvaljujući Stevanu Stojanoviću, osvojila taj pehar koji žele generacije i generacije jugoslovenskih fudbalera, koji su mogli da osvoje 66. i fudbaleri Partizana, ali nisu imali sreću, onoliko sreće koliko je večeras imala Crvena zvezda. Moramo biti objektivni, moramo reći da je Olimpik u 120 minuta igre nadigrao našeg šampiona, ali je Crvena zvezda pokazala, kad je bilo najbitnije, najpotrebnije, da ima tu šampionsku žicu. Crvena zvezda je prvak Evrope. Vladane, izvoli. Nema sumnje da je ovo najveći trenutak jugoslovenskog fudbala od kako se prva lopta zakoprcala tamo na onim našim prostorima i znamo, dragi gledalci... Sve su veoma mesne. Tokio. Idemo u Tokio, što da ne? Pa nikad u životu ne bi ovako išao u Tokio, baš u briga.